Dobrodošli u part 2 kako napraviti CNC mašinu sa 3 ose. U prvom delu sam vam pričao o samom projektu kao i potrebnom materijalu za izradu osnove mašine. Rekli smo da ćemo osnovu praviti od šper ploče debljine 15 mm, standardna dimenzija table je 2500 sa 1250 mm koja će vam biti dovoljna za ovaj projekat. Sama mašina se sastoji iz 4 glavne komponente, a to su baza, most, slajder i rampa. Počet ćemo od baze, sa leve i desne strane su vođice sa osloncem i na njima se nalazi po par rasečenih ležajeva sa kućištem koje služe da klize po vođici. Pozadi za Y osu se nalazi jedan step motor koji je zadužen da preko navojnog vretena pokreće Y osu, most napred i nazad. Na drugoj komponenti mostu se isto nalaze vođice sa osloncem kao i navojno vreteno koje pokreće slajder X osu levo-desno preko step motora. Isti princip je odrađen i za Z osu zvanu rampa, koja služi da obradni motor pokreće preko step motora gore-dole. Za obradni motor opredelit ćemo se za jačinu od 1,5 kW, trebalo bi da je sasvim dovoljna jačina motora za ovu dimenziju CNC-a. Što se tiče step motora, koristit ćemo model NEMA 23 od 1,9 Nm i Mach 3 elektroniku koja omogućava rad sa Mach 3 softverom koji može da se poveže preko USB kabla na laptopu ili desktop računaru. Manje više, to je sve što nam je potrebno kako bi sastavili jednu CNC mašinu. Možemo da rezimiramo šta nam je sve potrebno od delova. Kao što vidite, klasirao sam ih sa desne strane. Imamo 3 step motora, marke NEMA 23 od 1,9 Nm, jedan obradni motor jačine 1,5 kW, 6 komada vođica sa osloncem, potrebna su nam 2 komada po 1000 mm za bazu, 2 komada po 600 za slajder i 2 komada po 300 mm za rampu. Zatim 12 komada rasečenih ležajeva sa kućištem koje idu na vođice sa osloncem, onda 6 komada oslonca za kuglično navojno vreteno, pa 3 navojna vretena sa istim dimenzijama kao i za vođice i 3 komada kućišta za kuglično navojne matice i jedan nosač za obradni motor FI 80. Takođe rekli smo da nam treba jedna tabla šper ploče za osnovu mašine debljine 15 mm klasa BB/BB i to je bukvalno sve što nam treba za jednu ovakvu CNC mašinu. To je to što se tiče ovog dela. Ako imate nekih pitanja i nesuglasica, slobodno pišite u komentaru. Ne zaboravite da lajkujete i zapratite. Hvala vam na podršci pa se vidimo u sledećem klipu.